Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kelima dari 40 hadis tentang keagungan Al-Quran. Di bawah judul As-Sakinatu tatanazzalu inda tilawatil Quran. Ketenangan dan ketenteraman turun ketika membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu maqal, beliau berkata, kana rajulun yaqra'u surat al-kahfi. Ada seorang lelaki membaca surah al-kahfi. Wa indahu farsun marbutun bi syatanaini. Di sampingnya ada seekor kuda yang diikat di dua bukit. Fataghasyatuhu sahabatun faja'alat tadnu. Maka tiba-tiba awan menutupinya dan awan itu semakin mendekatinya. Wa ja'ala farasuhu yanfiru minha. Kuda yang ada di sampingnya berlari darinya. Falamma asbaha atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fazakara zalikalah. Ketika waktu pagi tiba, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan kisahnya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilkas sakinatu tanazzalat lil Qur'ani. Itu adalah sakinah, ketenangan, ketenteraman yang turun karena bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.